topic toɓɓere mawdu yewtere men nden ko aya qur'an ka Allah daali ɗon wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ko nun ƴettanɗen o aya ɗo par ce que oɗo aya ko yewtuɗum fi hakkunde gorko e debbo, ko hiɗen darde ɗo ko ɗum woni duwa wonde wasiyatul abawayni li zawjati. Wasuye ko ɗoni waaju ko nene e baba duwa junnude kon ɓiɗɗo maɓɓe debbo on si on jombama ma simo jombede. O aya Qur'an ɗo Allah daali wa min ayatihi no jeya e ayeje tindinayɗe bawgal makko ngal kanko Allah an khalaqa lakum nde o tagani on onon yimɓe ɓen min anfusikum immorde ka wonkiji mo azwajan sonnaɓe fiyon ɗum li taskunu ilayha fiyon heɓu ɓuttu ɓernde e deƴere wonki e maɓɓe wa ja'ala o waɗi baynakum hakkunde mon e ɓeyguli mon ɗin mawaddatan giggol wa rahmatan e yurmede inna fi dhalika woni e koko janta ɗo la ayatin dalilji tindinorteɗi fi bawgal Allah ngal li qaumin kono ko fi ɓe yimɓe yatafakkaruna mijitotoɓe. O aya ɗo ko fi hakkunde moodi e ɓeygu. Joni noon Allah inni ka aya ɗo kanko ko honɗum o waɗani gorko ɓeygu, ko honɗum o tagirani rewɓe ɓen waddi kaduna ɗo fiyoɓe ɓuuɗu ɓeyguli worɓe ɓen ko li taskunu ilayha ko fi onon worɓe ɓen ka heɓon ɓuttu ɓernde deƴere wonki tranquillité moral. Joni noon si ɗum ronki heɓagol haray ko goɗɗum ngo manki sina ɗum kanko Allah objectif makko on fandare makko ko tagiri kon rewɓe ɓen fi worɓe ɓen kaka worɓe ɓen heɓa as-sakina deƴere wonki. Wa qala Anas radiyallahu anhu kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha zaffu imra'atan ala zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawj wa ri'ayati haqqihi. Anas bun Malik ni wo sahabaɓe nelaɗo ɓen wondunoɓe ɓen e nelaɗo fewndo maɓɓe kamɓe hari si ɓe jombi jiwo ɓe naɓani moodi makko ɓe waajoto jiwo on kono ɓe yedotonomo ya'murunaha ɓe yamirayno jiwo on jombaɗon bi khidmati zawj kurkanagol moodi makko wa ri'ayati haqqihi e aynitugol haqqeji moodi makko ɗi. Wa awsa Abdullahi bun Ja'far bun Abi Talib ibnataha yawma zifafiha faqala ya bunayyati iyyaki wal khira fa innaha miftahu talaq wa iyyaki wa kasrati al utbi fa innahu yurisu al baghda wa alayki bil kuhli fa innahu azyanu zina. Abdullah ibn Ja'far bun Abi Talib nyande ɓiɗɗo makko jiwo on jombano kanko ko piiji tati pet o waaji ɓiɗɗo makko kanko ben jiwo on o inni mo ara nun iyyaki wal khira o inni ya bunayyati ko an yo ɓiɗɗo an ko an yo jiwun an iyyaki wal khira mi haɗima e nawligu feƴƴitungu fa innaha miftahu talaq par ce que ko nawligu feƴƴitungu woni saabi cergal. Si ɗawawi nawlude mais hara limite no woodi si feƴƴiti haray ko ɗoni saabi an seedugol e moodi ma. Wa iyyaki wa kasrati l utbi fa innahu yurisu l baghda o inni kadi ɓiɗɗo makko on mi haɗima kadi e ŋerme ɗuɗɗingol ŋermugol moodi mum o inni ɗum kadi waɗay o añe a mettitaymo. O inni mo wa alayki bil kuhli fa innahu azyanu zina e pi kadi waɗa kale labintinanoɗamo par ce que ko ɗum ɓurata labinde debbo e nder ko debbo labinorta kon fo. Oɗo ko gorko waaji ɓiɗɗo mum jiwo nyande o jomba jon noon nenejo go kadi no waaji jiwo mum ndaru on ɗon kadi ko wolani kon ɓiɗɗo makko on
ونصحت ابنتها يوم زفافها فقالت يا بنيتي أنت مقبلة إلى حياة جديدة، حياة لا مكان فيها لأمك أو لأبيك أو لأحد من إخوتك، ستصبحين صاحبة لرجل لا يريد أن يشاركه فيك أحد، كوني له زوجة يا ابنتي وكوني له أما، واجعليه يشعر أنك كل شيء في حياته وكل شيء في دنياه، واذكري دائما أن الرجل أي رجل طفل كبير أقل كلمة هلوة قد تسئده. oɗo ko yummirawo o inni ɓiɗɗo makko jiwo nyande o jomba o waajimo o inni mo ya bunayyati ko an yo jiwnga anti muqbilatun ila hayatin jadidatin, hande hiɗa yawde fottoya e gurdan kesan ɗan a andano fimu, hayatin la makana fiha li ummiki aw li abiki aw li ahadin min ikhwatik, ɗan gurdan ɗan wonɗa yaade fuɗɗagol biro ma maraton place majjan, place e majjan, bemma maraton place e goto kadi e musidɓe ma ɓe maraton place, kwantun e goɗɗo go mo andano ha hande woni yawde fuɗɗo gurdan kesa. satusbihina sahibatan li rajulin la yuridu an yusharikahu fiki ahad, hiɗa yawde wona wondoya e gorko mo falaka sendodugol ma e hay e goto, o falaka kafugol ma hay e goto. ko ɗum waɗi so ɓenni e pular jom bajjo ko bajjo jeyma hande kadi ko ɓenna hino ɗo jom bajjo, kono ni jom bajjo hande ko goto pet jeymo bajjo. ko ɗum waɗi yummirawon ɗo yeti ɓiɗo makko satusbihina a wondoyay hiɗa yawde wona sahibatan wondiɗɗo li rajulin gorko la yuridu mo faletake an yusharikahu fiki ahadun kafidugol ma hay e goto. o inni mo non kuni lahu zawjatan ya bunayyati wa kuni lahu umma, o inni hey ko an yo ɓiɗɗo am yahu wonanamo ɓeygu wonanamo kadi nene, waj'alihi yash'uru annaki kullu shay'in fi hayatihi wa kullu shay'in fi dunyahu. yummirawo inni jomako on o inni yahu holla modima hiɗa gaynani mo piiji ɗin fof ka aduna, ko an woni piiji ɗin fof ka gurdam makko, hollamo o so'a ɗum e maɗa wondema cende ɗen fof kala ka o memiri hara hiɗa ɗon hiɗa wonde e makko. o inni ɓiɗɗo makko on waskuri daiman andita kadi sondo wo sondo waɗa ka hakkille ma anna rajula koko wiyete gorko ayyu rajulin gorko wo gorko kaw iwtiri wo e aduna on tiflun kabir, ko jano kono ko bobo ko gros bébé, kala ko innete gorko wo no wawi wonde har mo duuɓi 60 mais ko bobo, mais yummira won no yetade jomakon ko fiyo no o innani gorko fo ko bobo. o inni aqallu kalimatin hulwatin qad tusidu, konngol ɓurgol fanɗude harayngol weltinimo gorko wo gorko. o inni ta yiw innugol hara mo heccuma ma mo towni duuɓi, o inni gorko fop gor kala mo yiɗa ko jano kono ko bobo fi hon ɗum. o inni par ce que konngol gotol petu welngol lanni weltinimo ñallal ngal fuu. yummirawon inni yaw wondirani e modima. walizalika qala al ulama'u min asbabi istiqamati al banat istiqamatu al ummahat, fal mar'atu tanhallu al akhlaqa min ummiha fa kayfa yastaqimu zillu wal udu muawwaju. ganirɓe ɓe ngini wo ko sabu ɗum ɗo waɗi fiyo jiwɓe ɓen feewu ko be nene maɓɓe feewa. wo fiyon ɗum wo par ce que jiwo fo jiwo
ko e jungo nene makko o ƴettata comportement ji makko ɗi wondoyta ɗin ka modi makko. wo joni noon ko honno ha borɗa yo ɗowdi ndin feewu si tawi leggal ngal no ɓoyli. ɗa wawiide ɗo mangoye ɓoyliki e pi inna ɗowdi makki on feeway. ɗa wawiide leemu neyi kala leggal ɓoylingal est ce que ɗowdi maggal on feeway, parce que ɗowdi ndin kaka leggal iwata ko forme ko leggal ngal jogi kon ko on forme ɗon ɗowdi ndin ƴettata. donc kala jiwo mo yiwɗa ka anna ɗo ko ma o wonira wano nene makko wayi non, tel mère tel fille. si tawi nene makko feewali kankadi o wata fewde parce que ko nene makko woni leggal ngal kanko ko ɗowdi, parce que koye nene makko o iwi. donc si nene makko kadi no feewi ko be o feewa, ko ɗum gandirɓe men ini fa kayfa yastaqimu zillu, ko honno ɗowdi ndin feewirta wal udumu awwajum si tawi leggal ngal ko ɓoylingal. donc fal mar'atu kala jiyo tan hallul akhlaqa min ummiha, ko e jungo biro makko o ƴettata comportement jikkuji makko ɗin. min asbabi istiqamatil banat, no jeeya e sabuji fewnayɗi ɗin jiwɓe ɓen, istigamatul umat fewgol nene ɓe. joni ngu waju ngu o ɗo yummirawo junni ɓiɗɗo mum on o inni mo hiɗa fuɗɗoyade gurdan kesan, ɗan gurdan ɗon biro ma haray ala ɗon, ben ma ala ɗon, hay goto e musidɓe ma ɓen ala ɗon. hiɗa yawde wondoygol e gorko mo faalaka kafidugol ma hay e goto, wonanoye mo ɓeygu wonanamo kadi nene, waɗa kadi o so'a ka wonki makko wasiɗa gaynani mo piiji ɗin fof ka aduna. andita kadi kala ko innete gorko ka aduna ɗo no wa'i wa boobo, konngol gotol pet welngol weltinimo ñallal ngal fof. donc si nenejo be wajori ni ɓiɗɗo mum, ale dewle ɗe ngaray feewi, ko ɗum waɗi si gandirɓe ɓen inni fiyo jiwɓe ɓen feewu ko ma neneɓe ɓen feewa, parce que ala jiwo mo nanata conseil ji nene mum. si nene makko conseil mo o ƴettay o appliquay kadi à la lettre. walizalika wa'aza nabiyu sallallahu alayhi wa sallam rajulan faqala lahu aqlil min ad-dunya ta'ishu hurran wa aqlil min az-zunubi tahun alayka al-maut wanzur haythu tada'u waladaka fa innal irqa dassasun. nelaɗo poɗuno gorko go o waaji mo inni mo hekwan fanɗin fi aduna on say a wuray ɗo hara ko a free ko a libre sa foygintini fi aduna. o inni foygintina kadi fi waɗugol junubi, fanɗina fi bakkatuji ɗin hara waɗata bakkatuji ɗin buy. on say mayde nde newoto e maɗa a hulata mayugol, e pi mayde nde nde welante fi on say si tawi junubi ma ɗuɗali. o inni kadi wanzur ndara taskoɗa haysu tada waladaka ko honto waɗata ɓiɗɗo ma on. ko ɗum woni ɗum, ndara ko debbo hombo duwa wonde nene ɓiɓɓe ma ɓen fi on ɗum fa innal irqa dassasum, parce que iwdiji ɗin ronidiray. wona ya heɓin debbo wo debbo, na ya wakkilo jombugol debbo wo debbo ko wona nene ɓiɓɓe ma ɓen, parce que iwdiji ɗin ronidiray. ko non o inni wanzur ndaru haysu tada'u ko honto waɗata waladaka ɓiɗɗo ma on. ko on woni ɗum, ndaru hombo jombata ko hombo duwa wonde nene ɓiɓɓe ma ɓen fa innal irqa, parce que iwdiji ɗin dassasum ko ronidiray ɗum. walizalika qala abu hurayra radiyallahu anhu man arada an yatazawwaja imra'atan falyanzur ila abiha wa akhiha fa innaha ta'tihi bi ahadihima. wo kala abu hurayra ni kala faalaɗo jombugol debbo ndaaru honno ben makko wayi, ndaara honno bandiraɓe makko ɓen wayi, parce que ko goɗɗo e ɓen ɗon o jibinanoyte ka galle ma, parce que DNA fenata. waqala ba'du salaf, joni noon ko ɗum waɗi si ɓe inni si a ɗaɓɓay ndaaru ka diina woni,
nde siɗa jombude goɗɗo critére arano on mo suɓata siɗa ɗaɓɓude ɓeygu a ndaray taw siko yimɓe diina non sinata e famille on par ce que ko ɗum ɗon woni poyi on kono ɗon tun luttata ko affaire diina on tun affaire Allah on tun kono ɗon woni ko luttata kon ko lutti fop ko aduna ɗo fi aduna mais si tawi ko ya gaño ko ndaru taw fi lahara on sa heɓi sa ɗaɓɓi lahara a heɓay aduna heɓa lahara mais sa ɗaɓɓi aduna tun a faɗay aduna faɗa lahara walizalika qala ba'du salaf man amila lil akhirati aharazaha wad dunya wa man athara dunya hurimaha wal akhirah kala ɗaɓɓuɗo lahara on o heɓay aduna o heɓa kadi lahara kala ɗaɓɓuɗo aduna tun o faɗay aduna o faɗa kadi lahara man amila lil akhira kala ɗaɓɓuɗo kala gollanɗo fi lahara hara kala ka ukkotoɗa ko kote lahara on taw adatoɗa ndarde aharazaha wa duniya a heɓay lahara a heɓa kadi aduna waman asara duniya kala suɓiɗo aduna tun hurimaha wal akhira o faɗay aduna o faɗa kadi lahara أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين